Mutse Community Radio gona fa le go 96 number 3 FM Asewana waledi Askotani at 23 minutes before the hour 10 o'clock gopola gore a ge re leta moruti ka sefela nako nngwe le nngwe ge re letile moruti ka sefela ge moruti a tsena dilo ka moka ka tsona dia a jwale ga gone molato na le ya mo gopola Rosina lena na Rosina le ya mo gopola le ya mo tseba Rosina ba bantši ba rawa re a mo tseba a re a mo gopola Rosina Mosekuola a ileng a tla mo a ne le dikgogakgogano a le mogotsi ya ge family ya gabo le ya bo mogotsi ya ge o e leng gore ba ile ba tšea nako ba phedišana mmogo ebile le meloko le metswalle ye e thušana seng sa yona jwale re ile ra lemoga gore a Rosina ka bo yena o na le bothata bo bo rilego gomme o hloka a go išwa gona ka mola ga Professor Moremi gore a ye go thušwa ka go phetha ditaelo le tše dingwe tša bophelo ba gage bo e leng gore bo be bo sa sepele gabotse jwale Rosina Magageshu go le botša nnete ya mmankgonthedi ya kgokgo aua a šudutše mo pele ga ka mo watsa o ntomoletse mahlo o bontšha gabotse gore jwale dilo di sepela gabotse banna Rosina o fodile Rosina go tloga yona nako ela a lega Moremi a phethelwa ditaelo a lega Moremi ba mo šoga wa tseba ba mo inela ba mo inolola ba mo tšhuma ka difoto dilo tše ka moka tše jwale Rosina kgaetšedi ka ke ya go dumediša ebile ke ya go amogelana le go lapitše ntše kgolo ka gare ga tharollo ya mathata leo le tlago ka thekgo ya Professor Moremi nko o dumediše batheeletši o ba botše gore na wena ko wena mang thobela batheeletši thobela ntate ka kapa le bo ausi zota nna ke nna Rosina from Tafelkopo ke tlile mo kgwe ka bolwetši ka tsena diatleng tša Gok Zota le Gok Thandi ba ba ntshwere gabotse ebile ke fodile jaaka bedi mpabela mo mmeleng a di sa le gona ao bat o fodile Rosina wa tseba nna banna re leboga modimo le lenyelo ile le leng ka mola ga Professor Moremi e šita le ba ileng gore ba ile ge ba fitla ka kua ge o fitla ka kua ba go tšea ba go bja matsogong a bona gore e be bona ba go hlokomelago Koko Zota kunjana siphilile kuhle ninjani sikhona wena kuhle into esengiyibonileko ukuthi umuntu nakanenkinga eserious nakafika ngale bathi hayi akathathe ngugogo Zota ene mani uyabathatha ene uyabakhona ndiyabakhona sincedisana noThandi siyabakhona siyabasiza kakhulu ya gogo Thandi le kae lena le bogale mane ko rotsa lena ga botse ko gore le nyaka motho a tsene ka gare ga seretse sa dilo
kodwa for sure uzophola yena ukuthi izosidlulela asiyicingi nokuyicinga leyo. And sometimes mhlawumnye nanibavusako nithi bayokufutha bayokwenza ukusela izindayela baye ukugeza abanye mhlawumnye ababi rude or ababi ne-attitude. Ntate Kakapa ukuthetha inyani baba khona ababakwada ababarudi but ke ngokuthi ubaba uhlalile nathi wasifundisa so siyakhona ukuba understand ukuthi uhlale naye phansi umchazisele ukuthi lento mangaba siyokufuthisa okanye sokuphuzisa le tayelo izofike yenzeni kuwe simchazisele simzama ukuthi maka understand uthola ba omnye bengena understanding ukuthi lento azoyenza uzoyenza njani okanye mhlawumbe uziswe kube ufuna ukuphila so mayifika phaya ifike netokolosi ifike imdrive ngendlela yayo nayo imlawule so siyazama ngandlela zonke xa ngaba uselapha izigulane into ebalekile eqala ukuthi wena zehlise ngendlela zonke uzama ukuzibeka phansi awumjudge umuntu uyam-understanda kuphela and futhi ukwazi ukuthi uhlale naye ukwazi xa uhleli naye umenza feel comfortable naxa iphambi kwakho akhona ukuthetha nawe. Ki boela ka mo a go Rosina ka mo Rosina ge o be o le mola ga Professor Moremi o phetha ditaelo ibile o tee kwa wena ka boena gore o fodile mantšu a gago go tšwa molomong wa gago go ya ka kua ga Moremi o ka reng? ke re ke leboga ga ba mphodišitše ba seka ba tlogela ba tšwele pele ba thušele ba ba hlokang ba go swana le rena. Ngwaneshu re ile ra ba le batswadi ba gago ka mo radiong gomme ra kgona go tloga re lemoga kudu gore lapa la geno ke lapa la bobotlana ke lapa la dikujwana di magetleng ke lapa leo le te hlokelago o ka rata mohlomongwe go kgopela kapa o ka reng ko batheeletseng ba e leng gore mohlomongwe ba ka kgona go thuša lapeng la geno ke bala ka di-grocery ka diaparo le tše dingwe? Ke be nka rata ga ba ka ntonatela tšona ra di tlhoka ka gae ao batho re a leboga Rosina yeo re tlo e aena ngwanešo e tla aenega mo lenanegong le re na le banna le basadi re na le makgarebe le masogana re na le batho ka moka ga bona ba e leng gore ga ba rate go bona batho ba bangwe ba sokola bophelong. Koko Zodwa ke tlo thoma ka mo wena ka mo ungathini ngamagama wokugcina kumlaleli olalele kwanje ekhaya? Thokoza Ntate Kakapa. Kubalaleli abalaleleyo ekhaya into endingayicela kubo kokuqala ukuthi ndicela bangahlali phansi emakhaya bebona ukuthi bayasokola. Impilo buphilo kindwa impilo uyayisukumela uyayilwela impilo funeka uyisukumela uyilwela ungahlali phansi uvumele ukuthi imimoya emdaka ikucinezele sukuma uzivuthulule umele impilo yakho uzokwazi ukuphumelela ungabani ubona abantu abomakhelwane okanye omakhelwane bephumelela ubani uzibuza babaphumelela njani sukuma nawe uzimele uzokwazi bakuvuleke uqhaqheke amaqhina abotshiweyo kuvuleke apho kuvaleke khona uthandaze usebe uye nasezinyangeni akuba prophet uzofumana uncedo uhleli phansi uncedo asoze la kuzela uzohlala ucinazelekile. Batho Kokothandi mantšo mafelelo kgaitšedi ya ka go ba theeletše kua gae jwale ka ge o le o mongwe wa ba tloga go ba thuša balwetše kudu ka kua tloutša baroka ka mola o ka reng go ba theeletše? nna ke re ba theeletše ba le ge ba sena tšhelete ba emelele ba nyake thušo ba tla tla ba leboga ka morago ka gobane o mongwe no re nna ke na tšhelete batho ba nyaka tšhelete a o tse gore thušo o e kry-a kae rapela modimo le badimo ba gone ba go bontše mo tlo o kry-ang thušo ka gobane thušo o ka se mo tlo e kry-ang gona o se ka nyatša. Ao batho Koko Zodwa le Kokothandi ke nyaka gore ke le Kakapa mogaši wa lenane go le lapitšeng tše kgolo le mo go Motse Community Radio magagesho ke nyaka kore ke rata gore go tšwa boteng ba pelo yaka ke le leboge balwetši ba bantši ba tlogileng ba le mo radiong go tšwa ka kua ga Professor Moremi bontši ba bona ba beng ba le mathata a ma serious le ba thušitše ba thušegile wa tseba ke leboga kudu ebile ke re
modimo le badimo ba ga bolena ba tsweleng pele go lefa maatla ba lefeng kgotlelelo le boikokobetso ba go thieletša le go latela melao ya ka kwa ga Professor Moremi le go ba le kgotlelelo go balwetši ba rena ba ba tswang mo lane go lapitšeng tše kgolo re a leboga le ba bangwe le ba thušeng jwale ka ge le thušitše ba bangwe ke le ka kapa ye ke tebogo ya go tswa go nna ka gore balwetši ba batla mo lane go lapitšeng tše kgolo le legašang ke nna gomme ge ba fola le nna ke a thaba go ra gore lenane go le lapitšeng tše kgolo e leng la Motse Community Radio le gona go tswela batho ba bantši kudu mogola ka baka la dithušo tša lena ke lebogile magagešo alright le se ke la tsamaya Rosina wena o ka tsamaya Koko Zotwa Koko Thandi ino tshonde eme gona mowe ke nyaka go le butša something man before le tloga mo Koko Zotwa uKoko Zotwa kuhle ubuyaphi nakazokufika kwaMremi ukuthi asuke la ahlala khona afike kwaMremi athwase khona kwaMremi abe afike la afike khona nje kwenzakaleni Thokoza ntate kakapa ukuze ndizofika apha kwatate kwababa kwaMremi ehambo lude ndisokolile kakhulu impilo iye yandixaka ndiye ndaba neproblem qala kwam ndikhule ndizazi uba ndingumuntu onesiphiwo sabantu abadala but mandibalisa amaphupho ekhaya bangandithatheli ingqalelo bangandithatheli inhloko bathi hayi suka ngamaphupha nje awo so kuthe kwigame bendigula umama wandisa emntwini wafika wathi lo mntwana ngumuntu wabantu abadala so andayinaka loo nto ndihambile ndazama ukusindiswa ndenza zonke izinto kuba ndithi ndibale kukuthwasa kodwa kwathi ngenxa yoba ndinobizo lwabantu abadala kwazohambeka ngo-2021 ndazodumba umlenze lo wonke ukudumba kwawo lo mlenze wonke ndaya esibhedlela ndahamba ebantwini bathi hayi ababoni into so ndahamba ndaya esibhedlela kuba bendingasakhona ukuhamba unyawo beselujijekile xa ndifika esibhedlela bandidiagnose uba ndine-DVT so ndityile i-treatment ama-warfarin ndiwatye unyaka neenyanga eziyi-3 ekwatyeni kwam bengengabonakali uma beyonditshekha i-INR bengabonakali uba ndiyaziphuza iipilisi bendiphikisa uba ndiyaziphuza iipilisi deske kwafikela ithuba lokuthi amasejoni anditransferela e-INR straight ma ndifika kudoktar endafikela kuye udoktar wafika wandixelela uba yena usebenza ngesitshu asebenze nangesirhuwa so wandixelela uba wena into efuneka uyenze funeka uhambe othwasa ngumndawo into ekuhluphayo ngamadlozi wena utye i-treatment erongo and e-dangerous i-warfarin i-dangerous and utye isikhathi eside so wena hamba othwasa uyophethela amadlozi akwenu ndathi hayi suka ndizayibona leyo ndasokola after that ndasokola kakhulu nemali ndisebenza iphelele ezandleni namaphupha yezi into zami zingalungi nje nasendlini utata sekhaya besixabana kakhulu so othe apho kwambeka khona ndade ndamkela uba hayi funeke ndihambe ndothwasa uba ndiyagula nyani tata sendlini wathi yamkela ndahamba ndophahla ndacela ukuthi bandikhomba apho ndizoya khona ndizothwasa khona bathe xa bendikhomba bandikhombisa utata uMremi ongathi ndibukele kuFacebook so xa ndivuka it was 3:15 ndicheka nyani ndingena kuFacebook uDr Mremi ndamfumana then ndazama indlela yokuzofika because bendisazi mina ukuphela eWitbank elisite bendingalazi so ndafona eofisini ndadibana noKarabu wandipha ama-directions ndazofika kwatata so bandifika kwatata ndafika ndathi andisahambi andisabuyela imva andisathini ndiphelele la wanamkela ubaba ya endleleni yakho yokuthwasa since ufike kwaDr Mremi ukufika kwanje ibe njani ibe ihambo elinzima nofana elibunolo nje uhambo lokuthwasa alukho lula kona kumqale kwabanzima ngoba bendisazi isiXhosa iSpedi ndingasazi total but ngokuthi bandithumele iSpedi nikwazile ukukhawuleza ndisibambe yeah so kona ukuthwasa kunzima ngokuthi it's not that siyahlukunyezwa siphila kamnandi gqithi kwababa siphila kamnandi khulu
so kukuthi idlozi lakho funeka ulisebenzele mina into endiyilemukile ukuthi funeka idlozi lakho ulisebenzele ube active Yeah. ukuze likwazi nalo ukuba active lokufundise izinto ukuthi yelapha njani yenza njani ndikule ndawo ndikuyo nje nawungenxa yamadlozi asekhaya nawakwamremi ahlangeneyo njengoba senikwazi ukwelapha andihlala uba behlala endikhuthaza athi zodwa sebenza manje ndiyakuye ndikhala baba ndiyagula baba ndiyagula athi amadlozi akho afuna usebenze so ndakhuthala nami ndaphakama ndasebenza although bengekho lula but i-challenges ndihlangene nazo but ndazohlula namhlanje ndingulozodwa ndinguye awubato siyabonga nyani Kokothandi Kokothandi wena utswa kae o fitlhe jwang ka moremi nna ke tswa lefatsheng la Soshanguve ya face 80 to say mm nna ga moremi ne ke sa go tsebe ke ba jutse sebaka ke tsore ke badimo ke palela ke go tsamaya ga ge ba re ka se kgone go thwase mo Pretoria ka bane re na re batho mo Pretoria a re nyako go thora go thwase gantši so o tlo dula mo gae go fitlha o lora mo yang re tsamaya dingaka go fitlha ba re kgopola gore lore ka bana ona thoso a ba tshwanela go thwasa mo tshwanetse o those Mpumalanga mare kgopola o re lore ke dutse gae sebaka ka re 2 years ka moka ke bajwa ba re ka se go iše felo swantse o thwasa mo o lorileng gona ka dula antse re no tsamaya dingaka re ne botsiša gore mare tlo dira jwang ka lora ga moremi ke sa go tsebe e le batho ba pere ditau ba tsene kereke e ke ba tlhaloso ja ga shukere lo re le batho ba pere ditau ba tsene kereke ra wa kgonege batho ba ditau ba tsene kereke nna re tseba batho ba kopara mashila ba bina setsomane sa Pitori batho ba pere mashila ba tsene kereke ra gomola ra re tuku lo re di room ka ra nna re go tsebe kwa re gore lo rileng and then a gona ntse re ka e dirang ba re go motlo lo ra gape dula gona mo ka dula ra re gape ke a bajwa ka sa gona le go tsamaya mabere tsamaya re ya mothong a re go mme swantse o thwasa go ga buto mongwe wa parela pare tša mašola a re mtsebe motho o dula kae a re sa eta Mpumalanga a re Mpumalanga kae ba re ko ba kgopang ka boloko ye gora ka bane re na le family site ga kwa ka ke disi ga kwa ka mongwe wa papa ga ke magana go bušwa so ra thomo founela batho ba site ba thokwe gore go na ngake le tsebang ba rapara tša mašole ba re go na le motho ka mo ba re ke moremi re fitlha jwa mare ke ga matla ra motho ba re tsamaya jwang ba re tega di-taxi re tlile ka taxi re sa go tsebe re tlile le mantši bananyana re kry-a ntate mokolo a re amogela e re tsana re kry-ile ba ba etswa and then ra thuša ke ba ba ace awa ba gona le gore ba ntšhia gagešo ba ra o sa tsamaya ka bane wa bajwa gona gore ka boela morago ya ba gore napile o tsene lefetlhong napile o a thwasa bana ba gešo ke a leboga Kokozodwa ba khona abanye abantu mhlawumnye abalingana nani nababancane kini nababakhulu kini laba mhlawumnye baphethwe bezimu abakhoni ukuthi mhlawumnye baamukele ukuthi bakosa bayokuthwasa ungathini ebantwini abanjalo mhlawumnye abantwini abanjalo nami ndisuke ndidlule lapho ukuthi ndingamkeli but ndinicebisa ukuthi namkele nisaphilile ningekasokoli ngalendlela mina ndisokole ngayo ngoba ndisokolile kuzenza ongena ethwasweni ndingayingeni indaba yethwaso ngiqale ndathi ngamadimoni kwaya ndathi andikwalapha ethwasweni ndabaleka ndathi ndiyophethela isikereke zange kulunge nakhona bandifuna ethwasweni so ndithi bantu basekhaya phakamani nizimele kusakhanya nikwazi ukuyothwasa ngoba intwaso ayiphelelwa abantu abadala xa kuthiwa ukuthwasa yingulo yanaphakade angeke akho sepha ungahlamba ngayo intwaso uzohlala abantu abadala bakombethe ngoba uzelo wembete bana besho ke lebogile jole ka ge ke boletse ka re ke a leboga modimo le badimo ba ga bolena a ba beng le lena ba a le bontšheng tše e leng gore di swanetše di thuše setšhaba sa Thulare ke a leboga hle
a feleletše ke data goba a le offline rena dula re emane Mutsa Community Radio Station, your friend to rely on. A o na le mathata a selapa malwetse a go fapafapana go akaretša le a bong. Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka o gona go go thuša. Professor Ngaka Moremi o thekga dikoma le metsi ebile o thasiša ka mekgwa ya go fapafapana e ka ba setšhupye, sendau, sepedi le sekereke. Ga se tšona fela gape o thuša le ka merero ya tlhabollo go basadi le baswa. Yena o hwetšagala house number 23 ga Matlala a Ramošebo gausu le Letamo, Marble Hall 0405. Ge o nyaka thušo o ka letšetša Morena Malefo go 072 133 6761 goba Professor D Moremi go 079 170 9862. Professor Ngaka Moremi Tloja Baroka. Limpopo Community Radio Stations Awards 2024. Word no, Mutilage Way. Mutsa Community Radio Station is an Limpopo Community Radio Stations Awards 2024. Ukabutele na nabala mamorata na Community Radio Station. Aburumela la jamu 33453. Nomoro hape 33453. SMS gaiji ya 157. Ukabuta kabuhobo. Ukabuta la breakfast show. Umwana nomoro ye Lili Jule 01 Mutsa FM. Ukabuta la breakfast show 02 Mutsa FM. Talk show 03 Mutsa FM. After the drive show 04 Mutsa FM. Current affairs show 05 Mutsa FM. Weekend drive show 06 Mutsa FM. News reader 07 Mutsa FM. Music compiler 08 Mutsa FM. Producer 09 Mutsa FM. Sports show 10 Mutsa FM. 10 Mutsa FM. Budala station is a mamarato sa MCRS kapasaka kategoria. Best community radio station. Wari 11 Mutsa FM. Kibore 11 Mutsa FM. Kuna wala SMS kaji ja 157 pe. Unga kachuma kachuma kwa no. Nakorela hape 33443. Mutsa radio station. Your friend. A feleletše ke data goba a le offline rena dula re emane Mutsa Community Radio Station, your friend to rely on. Dipitšeng tše kgolo le ka kapa ya radio mošupong go fihla la bone iri ya senyane go fihla iri ya lesomepedi bošego gare.
right mo theletšwa motse community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke mehlano fela go itšwela go ere ya lesome o gorogile moroka ba gorogile balli ba rena koko zotwa le koko thandi a re a leboga magagesho se le se dirago ka a balwetši ba rena letšatši ka letšatši re a lebogahle prof shiba balli ba rena a ba gorogile mongaka ke tlo no pota gona ka mo wena ka mo enke ke no go fa sebaka se ke moka o batamiše semmušo pele ba ka tla ba titsebiša a baya moyeng professor we a ke go tame malome ka kapa a ke go dumediše a ke dumediše bokgošigadi baruti ba porofeta mangaka setšo ka go fapana ga ona setšhaba se se botse magagesho ba go theeletša Mutse Community Radio Station a ke le dumediša ka dikgokaganyong tša leago balli ba rena ba bošegong ba lekgono re a letama tsela ela le be le kgopela le rapela le phasa le kgopela go fihla fa modimo le arabile le fihlile ke nako ya gore le bolele dillo tšela le be le lla ka tšona batametša ka mo ya ba ka tsena malome ka ka ya re a leboga prof sebaka se ke sa lena koko le tlo titsebiša kgaetšedi ka le tlo titsebiša ke mokage le fetša nke le re hlalosetšentše e le go gore di le tlaiša ka kua gae ga di le fe boroko thobela koko tabela batheletši ba radio community ka go lela mo ke koko ananakeng go tšwa madubaduba ke thabile go fitla ka ene ke sa kgole gore ke tla fitla mara ke leboga modimo le badimo ga ba kgonne go fitla ka jene au bat gale ke lla papa modimo nkarabile ka jene re a leboga kgaetšedi ka ke o tlolola lekopelwana leo le batamele mo go wena mo o kgone go kwagala ga botse nna ke nna dimakatsona ke thabela go fitla mo motse galentse re lla ela re fihlile oh yeah re a leboga dimakatso ya o ka ba dimakatso ka nnete ka gore o ka re o ne o dula o maketša a gone molato re a leboga le ka nape lano fe go lla se borala magagesho ka baka la gore ge e le mampia ona a tloga a lapile melala ruri thobela thabela ke dumediša Dr. Moremi dumediša le tate kakapa thobela ke re tameng bana baka ke re tamiša ka thabo le legologologologolo le le makatšang nna mo ke tlišitše ke mathata a ka gae e be ke le motho mathomo be ke le motho ke berekang dikitšhing ke bereka dikitšhing go tla nako ya gore ke thwase semoya ke bereke batho mengwaga e mentši ke thusa batho ke tšea metlholo modimo a mphile maatla bothata ba gona ke swantse ke tša penšene ke tla gae e ke fitlha ke ga yone tsona tsena malwetšanyana a mangwe ke sa kwešišing ba re swantse ko thwasa setšo a senke ke gana ke dumetše ka thwasa setšo ke thoma ke go thwasa setšo e lotša ka dithibane gona moo ka dula ka no dula ke sokola ntse ke sokola ka malwetši go fitlhelela ka 2020 mogala wa ka ga robala mogala wa sena robala ka 2020 wa ka ila yale ka bagekolo ba mo molomong ke fetša o ila mola a be ke rena malwetši a ntsena ka mogae ka re ke nna ke ya godimo lefase kore ka ditsamaya di-doctor ka mefuta bana ba nkiša dipetlela e re fitlha ko dipetlela ba re bona ba bone selo ka ba profeteng ka dingakeng ba ntšea madi ba dia metlhole ka mokga ba re bona ba bone selo fitlhela le gone jale bana ba ka ke sokoja ke ke malwetši le ka mogae ke na bophelo bana ba ka bana bophelo ka mogae a bana phisi ka mogae ba kwane ka tshwanelo ba kwana mara ba kwane ka moka go ya ka mogonna ke nyaka gore ba kwane ka gona le malwetši a iphile matla ka mogae mo ke le mo bana ka ke no ba sekoko sa motho ke a ba jwa ke fole ga ke reng jale ke no ipotša go raoa ka re Dr. Moremi o thuša batho le nna nke ke ye motho mongwe o tla le ena o tla nthuša a gona bophelo ka gae papa ke phela ka malwetši mo ke le mo ga ke kgone go dira selo a ke kgone go tlhapa a ke kgone go dira selo ke no ba thoye ka mogae jale ke taba e ntšišitše mo gore le nna nke ke tleme batho ba tlang gona motlho mo le nna Dr. Moremi a ka nthuša ka ga thuša batho ka ntina e tlabe ke le o mojwang a gona bophelo ka mogae bana baka le bana ba ka ba kwane ga bana mahlatsi eno ke na le ena o ke mathata ka gore ga a kry mmereko ga a kry selo
kore o no sokola ngwana o no sokola le bana le dikoloto di iphile matla ka moare kgone o di a selo ka mogae dikoloto di iphile matla re kgone kore ga gona phatla e thibegang kore mo go le mogong go a dutla ga gona mo go thibegang gona le nna be ke tlile mo ke rawa le nna motlhomong ka jeno ke tlile mo le nna motlhomong ka kera matlhatsinyana ka kera bopholonyana ka kgona go itirela se se jang ke bakgekola ke gane ke tsofetse mara a ka tsofela gore santse ke pale ko ke tlhabisa batho ba modimo jwale koko ka baka la gore ke kwa o tloga o lla ka mohlako kudu le gore le dipereko ga di tsoge dikoloto ke dikoloto tša eng le gona le di dira le tshepile go tla go di patela ka eng dikoloto a se tša ka ngwana ka ke tša ngwana wa ka o kgaetšedi a rena mo di makatso ke ena mphang stress di makatso o dia dikoloto o tshepile gore o tlo di patela ka eng go khomotse radio ya khomola mathata ga go ke eng mathata ka a ke tsore ke be bjang ne ke no tsamaya ke no hlehla mo gohle mo ke le motho e leng gore ka re ke tsele ka tloga mo ka yo bereka plus mara wa se be le ntho e leng gore ya phomella mo go nna ka tloga ka tsamaya ka ema melodi ka bereka di-piece job nyana le gona go se berekege ke ipotse gore ke kry-ile mmereko ke tlo patela ka ba le motho e leng gore ke bula le business ko gae before ke tlo tsamaya ke ya dipolaseng business ya ka le ona gona pa go apala ke swene ke fela ke ya go le kwa ke re me batla nthuša di makatso ashe a ke go tame a kere ashe dikoloto tša gago ke bokae o kolota dishopo dipanka bo mashonisa o kolota eng ke batho ke dibanka le bo mashonisa di ria bokae dikoloto tša gago yo a ke tsebe di makatso mo a rraloke a kere sese ga go kgonagale gore o ka re o kolota batho wa sebe gore o ba kolota boka a kere o a tseba gore go moremi ke tsere boka go kgeni ka tšea boka go laki ka tšea boka a kere bjale gantši motho go tšeana mbile go palela ko patela o botsa gore ya namelela tšhelete o tlotse gore tšhelete ya bokgwedi e se o sa patele ya namelela teiso ke fela ke gakanega jale go o sa tsebe gore o kolota bokae then go ra gore o mo mathateng ka baka la re motho a ka no tla re o nkolota 500,000 wa sele ka ba le bukanyana mo le mo e leng gore sele ke ne ke fela ke ngwala mofatshe so before ntle le manamane ya wena o naganang gore a ka be e nameletše o tseba o kolota bokae wena tšhelete ya gago ka moka ga ena ge o e tlhakantšha tšhelete ya ka e ke e tlhakantšha ka mokana ga yona e ka ba e dira bo ma 20,000 to 15 to 20 15 to 20,000 o sa ba le dibanka ke bala le dibanka o bala le dibanka alright mathata ga go ntle le dikoloto ke eng se se di makatso mathata a ka boshiwe ke robetse o tla banna ba different monna ene ba robala le nna nako ngwe go no tla go tla ba itere mo boshiwung nako ngwe tlo mo one le ne ke ntse mo sofeng nako ngwe mo bontshwareng ke a o tselanyana monna o tla mo go nna a ke tsebe gore banna ba o ba tsebang ke batho ba ba hlokofetseng banna ba bang ke ba tseba ba bang go kgona go tla le motho e leng gore ke nna le yena no ke motho e leng gore ke phela le yena from last year ka September ba kgone go tlisha yena so a furuhe ke tsoga es never itla ke tsoga ke le week ke lapile maraka lapa nagana mohlomong mo bošegong go e tla banna ba bararo ba different a go no re a ka tsoga a sa lapa a se week ya so ke yona ntho e leng gore ke yona e mphang e sa nrobatšeng ke yona ntho e leng gore e ntlišitše mo a morena jwale mpotse dimakatso mo bophelong ba gago ke eng se botse se wena o ileng wa se dira a se gona ne ke no plana le disone ke fela ke a di matšhelete mo bathong ke plana gore ke ya go dira ntho eso mara e tsentse ke dira ke kgone e fitlhelela disone ke fela ke jaaka mo ke jaaka ke re maybe
nka tlhakantšha so ka ira ntho e so mara wa pala ga ke kgone go ifitlhelela ntho e le ke nyaka ira tokološi e tla go batho ka mokgwa go fapana fela wena o le motho o tshwanetse o tsebe gore o dila jwang le yona ke tla go tlhalosetša ka yona ge re ntse re ya kua pele ditokološi a di swane tšhelete ši wa e kgopela o dira eng ka yona ke plana gore maybe ke nyako ira business or maybe ke nyako patela something mara or maybe ke nyako patela ko bankeng or something mara ga e fitlha mo go nna le gore e feletse kae nka se šupe gore ke rile ntho e so ka yone e ne gone o pala ga ke kgone o šupa gore go dirile a ke gore ga ke kgone o šupa gore ke dirile so ke kgone o itshwara le last ke retse mama ka re ba nrometse tšhelete mara ga ke itse gore e feletse kae mama ra nana o ne ntho e rekileng ka moga e vele ka re le ga ke lebelela ga ka reka selo o na le nako kae o phela le yona tokološi di makatso ke gale maybe ke tere ke ngwaga boraro o okay cause last sele ya tla e lwile le nna yang tshwara ka megolo yang khama ile monna ba nkhabara so ampetha ka mpama le nna ka e bušetša ba re monna ro lwa le nna nna ka re ke alo ara wa ke tlo go kereya so ke yona ntho e sa ntlitše mothatata e sa nrobatšeng cause mo montshare ke kgone gore ke ntše mo sofeng ke re ke tšhabela mo ke tšhaba go ka moreng go nna mo sofeng still eno ntatelela mo bophelong ba gago o ne mengwage mekae e thomile go go tshwenya tokološi more than 3 years o phetha ditaelo ke ntse ke phetha ditaelo go pala ke phetha ditaelo ke tswa ditaelo ke tswa metsing e no tla ntse go le bja gore gore tokološi o tsamang le yona ka le gore ke le maloba ne re ne go le ngwana o mongwanganyana ko mogolo ne ile motho wa go wa ke bona se e rile be ke ftileng ka seteretara founa bo ga moremi re fitlha ebile ba gore ba re kry le lena la kry gore ba re latswa ra kry sese ka mo gae a phekola ngwano a re ngwano a re ba mo jere na re go tlo mmutša mara ngwano o ne le badimo so hele ka mokgwa wa ngwana o ne le badimo ra ra re tla bona re dira jo mara re tlo mmuša so ngwana a tswela pele ka gowa ele ra foune mo gare ba gabe ke ba re tliša ngwano ao he re bolela ka sene sebaka mo montshare ne ke tlišitše ena ngwano okay nna ke ne bothata ba gore o swanetse o fole sese o ka se kgone go fepa ditokološi banna ba gona ba bolaya ke tlala ditokološi di a khora a ke go botse tokološi e kotsi ene e ya senya mo mothong sa mathomo e go hloiša ka batho sa bobedi e go diriša melato sa bone tokološi e go bakela malwetši e go rakela banna e go senyetša mmereko o no ba motho ke no ba motho tokološi e ge o e bona o e hlapa dinokeng e gana o berekiša ditaelo e gana gora gore ba go sepediša le morithi wa mohu re santse re nyake mohu o ba go berekileng ka ena re mo robatše ka re le ba ga moremi ba tlile yona setereta eo ba latile ba tla ba bereka ka moga e still tokološi ya tlantše go lebja ba re fa le dipheko tša go tlhapa re tlhapile mara e no tlantše go lebja go tlile bona yena sestero le mmoneng o rometše go ne le motho o mo rometseng a tla le o mongwe ba fele ba mmetša slender ke ba tseba ke re nna so ba tlile ba le ithure ba latile ka koloi le ausa ka nako a le mo gae alright e nyaka rena ngwanešo that's why sometimes ke fela ke advice batho gore ge ke se gona ka gae ba fela ba bonana le mmakola le ge ba bone bosestere and then ke tsebe gore mo e leng gore go tlo ba go e ba le bothata gona ke tsebe gore ke ya go bereka jwang ka bona tokološi nyaka motho a e tsebang ene go ne tokološi engwe ka mogare ga lapa a e nyake motho a romeletša e nyaka ngaka a tetlela onkwešiša re tokološi santse o lebelele gore motho o ne mengwaga mekae mo tshwenya so tokološi e leng gore motho o ne mengwaga a tshwenyega
e nyaka mahlo a di bona so re swanetse gore se re bone gore re ka dira eng gore o letle le kgone go thušega go bega botsa ke so nna ke mathomo ke le bona ke leboga ge le re le tlile ka gae le ngwana o re mošaile ka gae le ngwana o le mošaile ka kua diatleng tša mantša sese alright ke tla fihla ke mmotšiše gore ba berekile jwang mara ka ge wena o tlile fa e re ke thome ka wena ke tle ke ye kua ngwaneng ka lebaka la gore o ka sephile mengwaga mekaka ye o tshwenya ke thokolosi a go kgonagale o hloka thušo kgolo kudu o hloka thušo koko ashe papa sesi o online sello sa gagwe se ya kwala ya sello sa gagwe se ya kwala tanka papa motho o swanetse gore ga a phetha ditaelo ga a sa bone bokaone a bolele ga a bona bokaone le gona a bolele re tsebe gore re phetha re ya kae jwale taba ya sesi ka mokgwa ileng ka gona nna nka se thome ka go mo riela ditaelo ke sebe ka mmona gore bothata ba gage ke swanetse ke ye go dula fase le yena ke ye go nyaka go tseba gore na bothata bo boleng mo go yena mo go sesi bo tswa kae bo tlile jwang bo tlisitše ke eng gona why baloi ba kgethile yena gore ba tle ba mo fe tokološi e ka lebaka la gore tokološi bathong e tla ka go fapana ka gore ba bangwe ba tla ge ba kgopišane le balekane ba bona ba ba sepelela dingaka ba ba tšhela ka leswiswi morithi wa tokološi gore ge molekane wa sepela se ola shala sokola a se ke a tsoga kry-ile motho bophelo ba gage ka moka so tokološi e tliša ke batho ba go fapana ene tokološi a gone motho a ka go romelang ka tokološi a sa go tsebe a go kgonagale gore motho a ka no go romela ka tokološi a sa go tsebe ka lebaka la re tokološi ge ba e hlama ka mobu wa mabitla jwale go ra gore o sesi taba gage santse re tloge re e latelela ka lebaka la gore ke bana ba bantšhi ba ba swanang le sesi ba phelang ka go lla ba lla ka ntwe tee e le go tokološi sesi la mafelelo go bereka e be e le ngwaga mang ke berekile ona ngwago o bo o bereka ona ngwago tšhelete gona bo o dira eng ka yona ke sa dirise gantši ebile ne ke re ke tšhaiša magwa a nampatala mo letsogong so motho na ntse ntšhiše ko mmerekong a ntse ntšha ko mmerekong jiki a re o tšea mmereko ga bag lekgwala le lehe le patela la patela tšhelete ka mo bankeng ya gae he ke ya ko mmengwele ke re kgopela tšhelete lela ke fonetse lekgwa lela kgopela tšhelete le lekgwa le re letsentše ko bankeng ya gago mme o le a senya ka go mpha tšhelete aka ane ke ka mone ke hirile ka mo gona re sa le gona moeng ka ke tsore nka kgona go bolelanyana na ile ka ba ka fetša ebile ke motšetše kgathe a bana ke rawa mohlomong tšhelete ge e le ka matsogong a ka go tla ba ka gone ka gore ge kgwedi e fela difone di tsena mo nna wena mokgekolo ngwana ga wa re kolota re tlo mmolaya wena mokgekolo ngwana wa re kolota re tlo mmolaya ntane tse gore mo re tlhakelang le yena go ka senya kore metlha le metlha ya kgwedi e fela ke nna ke tšhogile jale ka ba ka no tšea kgate ka rawa mme nkgate ya banang ke etle monna mothomo e tla re etlile monna mme ke bona gore nka kgona ba šarela 200 jale papana ka gore ga ke sa nna botse ka ngwano kore ngwano o mpha se sentšintši le bolwetse ba go sefolo mo ke nana re ke gore ke boleletse ruri ka pelo ka baka la re ge ke nana koloto tša dikoloto gore go tlo di patela ka eng neng jwang ka le nna ke a ba jwa namile ke a tlhakatlhakana gona moo ke le kwele a ge papa ke le kwele ke tla bona gore ke le thuša jwang tanki papa koko o re bo o thwasitše ke thwasitše ngwanaka ndomba ya gago e fihlile ka gae go a fihla ndomba dilo di a ema papa ka nako ngwe mo bophelong koko a se rena re swanetse go thwasa re be dingaka ka moka go ne ba e leng gore medimo ya bona e nyaka go bereka ka metsi fela ntle le ditaola ke a kwešiša ngwana go ne ba e leng gore badimo ba bona ba nyaka go bereka ka ditaola fela ntle le go di gahlanya le metsi tanki go ne ba e leng gore badimo ba bona koko ke ba ditoro tanki badimo ba fapana tanki papa ka ge e le gore bo le ka mo thokong ya semoya o bereka go berekega gore gore re swanetse re nyake go tseba gore go bile le bošaedi kae tanki papa ka gore ge nkebe go sena bošaedi mabapi le tabeng ya gore merwalo ya gago e tsene ka gae dilo di eme gore nkebe o bereka ka modimola wa skreke mangeloi ge ile ya mabedi a panane le ge le yama le le santse le phikape le le ye godimo le bontšhe gore no
nna ke tswela pele o tla ra ga re lokisa mathata a gage a ke re ya wa le pele and then kua pele batla ba kgona go swarišana tanki papa jwale ba ba gago badimo goreng ba ngadile ka moka gore a re go nento ya phoso ye lena le e dirileng ye ngadišitše medimo go tsena ka gare ga lapa go tla go šireletša wena mmogo le go buša mokgwa wa nneo yela ya dikalafi mo go wena e re ke le tshwara mme go ne le mo mama sa a lebetseng ko moraonyana mama ke na le ka gae ndomba ne ile ka gae ka ga gago so ga kwakwa so o le ha tsentse a ishe ndomba ka mo papa kana sa phele ka ko gae papa ka re lena lo tseo ha dinyaki ke ga tlo thoma go gatelela ga wesa tlo lola wesa because mo na tsama gona ba re moena ba re isha ndomba ka mo gae so nna ka rentse ke tsama go bathong ba re le ndomba jwa ndomba ewe o ka se tsentse mogala ba sa tsena ka mogae mogala bo o nyaka pudi gore mo goroshe ka mogae ene pudi o vela gantši na ntshwenya ka yona a etliša mo gona di tsone ke fela ke tsama ke tša ditšhelete ke ipotse gore maybe ke tlo reka pudi o ke goroshe mogala be ka mogae because le no na e fela e tla monna a re ke nyaka pudi e nako ngwe tla tshwere dijo a re ke tshwere ke tlala so mogala ba kgone go tsena ka mo ba re le mama ka se kgone go aga ndomba mogala badimo ba gona ka mogae mogala le ko kerekeng ba re butse ra gone badimo ba gona ka mogae so ke ntho e mo dirileng gore a palele ko ga ntomba ke ntho e leng gore a gatelele ga wes okay ka ga mama a paletše ko go aga ntomba ne ka gare ga lapa le e lego gore ke la gage kerekeng ba rile ge ba le botša gore badimo ga ba gona lena la dira eng ka taba yeo ba le botša go yona probleme rena re tshwentse re reke pudi ge re thoma re tlhakantšha tšhelete pudi a go tlhakane selo ba re le tshwentse re reke pudi re tsentšhe badimo ka mogae ntse ke ya kwa ka lekwale ke nyakana le tšhelete ke re motlho mongwe go tla tlhakana re kry pudi eo e re ke bolele nnete pudi eo se le ba e reka ke le dipolaseng ba mphounela ba re e tla gae rekile pudi then nna moya wa ka wa gana gore ke tle ka gae cause ne re batho ba e leng gore tshwentse re dire re late mogalabe ko o boloketse ko botokwa so ka kwa pelo ka isa dumele ka ba botsa ka rena ke ne tšhelete ka tswa mo bona mpudi eo ba e dirang ba kosore ba e rekiša ba e bušitše morago alright mpotse mo mama o gorogile o ile ga goroga merolo wa gage e tsene kae ka lebaka la re be go se ne ndomba e tsene ndomba ne le gona mo ne re dula pele ga kokwa ga magogo mo ne re dula gona before tla nna ko motseng wa gage papa ka ne seng ka fetse o yaga okay koko sale o ya neng ntlong ya gago ya badimo ngwanaka ga ke bea ke kore nnete ya ke tshwanetse re tlile ka mogabo re bolote re bolele nnete re kgone go thušega ntompa yaka e be e le ko gae ka re ka ge mogala ba sa nyake selo ka yona letšatši le ke goroga bile a gana go tla ga ya rena a berekelo tša mofuta o a ko sa re ntompa ela ke yage ka mogagešo ke re o yaga ka mogagešo a seno nna tlhokofala namile go thoma tlhakatlhakano bjale o le before a tlhokofala a re mo nna re mane ka re mogala bo wa ka o nna be ke le mosadi a bobedi a kere o nanyetse mosadi ba kgaogana ke a tlo nyala nna ge jwale a ra santse a phela re mo nna re ngwana kwakwa ke kgopela gore motlang ke tlhokofala ke nyako ya gagešo ka baka la gore mosadi ola ke tloileng ko gae kwa be re sa kwane jale ke nyaka re ke bolokele gona mo mo ke agileng gona mo jale papa motlhang a tlhokofala nna ka kry-a e le gore jale go ba boima mo nna ka re bana ba ile batla mo nna ba re mmane re a tseba gore papa o ba sa nyake go bolokela mo mara go ko gae mara jale rena re bana re tseste re rumile ke ba bagolo jale ka ge ke tseba gore setšo se re mosadi mogala ba na le basadi babedi motlhang a re bola tshwantse a boloke
and re na le abuto mo wa rena o mogolo ke motho e leng gore sela a re founela last of last year a re ke tlotla gae so until today nkore ene le motho gore a founela mama ga ntšintši so mama ke a re motho o mpha stress so ha sa founa ha sa rene le gona founa malobanyana ke neng ya kwa phone malobanyana mo ka la bobedi a founela re botse re tlhokofaletše ke mosadi since a founa last of last year he ba mo founela ba buta ka ba mmotše gore o sa founele mama gore mama o mblokile mama rena ke tsebele ka go bloka motho ke ya buta lena o mogolo Facebook ya ka mogae kuku papa a go ne nto e lokang ka lapeng la a e gona ngwanaka ke baneng ke mo go wena wa bajwa a kgetate ke tabeng ya gore motse ga o ne boroko tanki papa bana ba ne mahlatse tanki bana ba dilo tša bona di tšhetšherekana le di lebeletse ka matlho a mabedi papa e re pele ke ya ka gare ga lapa la gago nke ke go kgopela badimo tanki papa ke go kwa gore ba gešo nna badimo ba ka mpotša ba reng mabapi le taba ya lapa le la gago gobane lapa le ke gale le tsenwa le etswa tanki papa le nyaka ye thušo le sa ikereye le nyaka ye thušo le sa ikereye le nyaka ye thušo le sa ikereye tanki papa lapa la go ba le dihlare tše dintšhi ka mogare le ne bokotsi ka gore tsona dihlare tše di tletšeng ka mogare le go tše dintšhi di hlakaneng le ditaelo tša dikereke ka gare ga lapa le teng di feleletša dilo tšela di hlolola gore bana ba seke ba robala ba tlhoke boroko ka gae swanetše gore re ye go nyaka go tseba tsela ya gore dilo tšela re dintšhe ka mola re hlapiše lapa lela le hlweke le thomiwe fase ka go berekiwa tanki papa re ka le tsena jwang tanki papa ga le wele ka bogodimo tanki papa ke mo le bolelang gore bokgaitšedi ba lekile go tla ka mola mara fela go sa le boima go tlo ba boima why go e ba boima go ne malapa mang kuku a swane le malapa mang ke rata go e bušeletša tanki papa ene malapa a leng boima gagolo ka malapeng ao bagekolo ba gona ba bitswa ka baloi tanki re sa le gona mo Dr. Moremi le gone jwale ke bolela jwale ngwanaka dipheko jaaka sa le ke tlhatlhamola mokhuko gae ke re ko o iša ka mola gone mphu ore ko ya ge ntembaela ka moga e apara thare tša ka di gae di kgobokane le bereka di sa bereka tše ding kore ke tlhakatlhakano e kgolo ke santse gore ke lokiše ka mo go senya ka mo ke lokiša ka mo go senya ebile a gona nto e loka ngwanaka ke tesa e kerile a ke go Dr. Moremi motlho mo tlang ka nthuša o tsayele o tshwaneka le a thuša batho ba bangwe le nna o tla nthuša ngwanole o re pheko tša gago di kae koko di gae ga kwakwa ga gešo mogala wa gago o robetse o ne le yena ka mo gae o phuthile ke nna papa bana ba ile ge ba mo tšea ka mo ba mo iša kua lapeng le legolo wa ba šala morago goba wena wa šala ka gare ga lapa la gago nna ke šetse ka mara motse wa ka ke ne gore mo bona ka ra wa mo tšee mara le tsebe gore ga a tswela mo šala ke kgopara before le feta le ya gae le mo fetiša ka mogae a laele ka mogae pelentene ebile a senke banyatša ba diile kana mokgona ba mo fetiša ka mogae ka mo laela ka mmotša ka re mogala ba ka sa le wampotša gore o nyaka bolokana ba mara ka ge e le gore ke tšhaba gore ga nka tla ka re ke gana ka wena o tlo tloga le rile tsamaya ka kgotso ka re nna be ke re tla bolokana mara jale ka ge bana ba tlile ba ba tikokobetša se ba tle ka ntwa ba tlile ka gae ka go ikokobetša ke tla mo kgopela semmušo ka ba lokololela yena ya wa tseba keng papa go ne nto nngwe batho ba swanetše ba ikwešiše ge monna le mosadi ba hlalana motse o šala e le wa bana ene motse ge e ba wa bana o ra gore ge mohlang papa bona goba mma bona ga a ka robala ba swanetše go tla go bolokelwa ka gare ga lapa leo tanki papa jwale o bo se wrong koko bo se ne phošo ge o dumelela bana ba le gore ba tle ba tšee tata go bona ka lebaka la gore lapa la gago le be le se ne le maswanedi a go hlaba kgomo ya mogoga goba go tšweša mokgalabe ka gare ga lona tanki papa ke bana ba le ba bagolo ba e leng gore be ba ne le tokelo ya gore ba ka phetha tšeo ka gare ga lapa la gabo bona tanki papa se segolo ke se
wa le tseba lebitla la mogala wa gago na? a ke di tsebe papa. Sesi ge tata a boloka le wena o tsebe bitla la papago? ke a le tseba ke molokile wena wa tswa? Nna ke a tswa mare ke rile ge ke tsena ge ke thoma ke ka re ha o le ha tsena ke thoma ke re ke mohloboga mosadi o le mogolo a re le go ka lla o ka se thuše ka sesolo o hwile o tikhuditše so a zanga ka nyaka le go ka re ba re monna ba re tla o nne mo le interesteng ka re mare ko nna bjang le batho ba baso ba mpoditše mantšu a maso ya be re ngwana papa ka gore nyake o re bukela guest house o ra gore ba ko guest house furu ra tla ra mmoloka. Se segolo ko re o bolokile papago? Ke mmolokile yena. Ya malome ka kapa ke tšeo? le boletse ka taba ya gore a bute o ne le mengwaga a sa foune maloba o foune a re o tlhokofaletše ke mosadi o le a motseba jwale nkane mokgekolo o sa le mo khimola ngwetši ya gage e tlhokofetše? Papa ke a ba jwa ngwanaka mo ke leng mo ngwanaka ke a kukiwa ke kgone go sepela. Ke a ba jwa ngwanaka le yena ke mmoditše ka moraga ka re ngwanaka nna ke a ba jwa so ke tla di re malome wa tle ko wena na tlo go thaka ka rena ke a ba jwa ngwanaka se nna nka bathong ka re a ke kgone mo ke leng mo santse ke emela santse ba nkemelishe papa ke kgone go emela a ke kgone go dira selo ngwanaka no ba phasela o go ne le ba ba moemeng no ke nka kwa thokwela malome a makgaedi aka ya no re a leboga kgaitsedi aka o boletse ka taba ya banna ba ba go etelago mašego ebile ka nako ye nngwe o a bethwa ba go betha banna ba ge o tepethela ba kgona go go botšiša gore na o lwa le nna na ge o re go ra gore o bonagala jwale ka motho a kgang that is why ba re tlo go hwetša botšišo ko gore ge ba re tlo go kereya e swanetše o be motho e leng gore o kereya thušo ya ka pela lebaka ko gore ga re tsebe gore ge ba re tlo go kereya ba re ge ba tlo go kereya ka tsela ya mohutamang prof batho ba sokola ka montle ka mo go tlaišwa ka thobalano ke batho ba o sa ba boneng o sa ba tsebe e ba bothata ka baka la gore le monna o reng wa morata wena a o kgone go mo kgotsofatša le go mo thabiša o ba le dinyama o ba le dibati dilo tše ka moka ga tšona dilo tše ka moka ga tšona le nang le mathata a tšona ka moka ke department ya tlou ja baroka o thušitše ba bantšhi o tlo le thuša and then kgaetšedi yaka o rapele o tiišitše go avoida taba ya gore ntwe o e berekelang go kgopela ditšhelete e go katogenyana gannyane go kolota tšhelete tša go lekana le boma 15 to 20,000 o sa bereke e ba problem. Ke berekile last year ke potso re ke tlo hafola mara go apala ne ke gona ba ke ba gona mara ke feletse ke breaker ke fa gona go fa ka bo ma 2-4 mara ke feletse ke fella ke matla ke gore ke fela ke re awa ke tlo ne mara date ya teng e fitla ke re go no pala so bothata ba go kolota dipoko go gore sepoko wa sekolota mara ga se dume gore o fetse a ke re maikemišetšo a sona go go trafa mo bophelong go fitlela o bona gore ga o tsebe rena o phelelang ka mare o tepolae o tikhutše ntho e ne le go ntlagela mo tlhaloganyong a se dume gore o fetse go patela go kry-a mmereko o phuša dikoloto se go tšeela mmereko gore o kgone go palela ko go patela se go trafe so a re no tshepa go no re ka morago ga gore tlou ja baroka a rwale maikarabelo a go thuša ka ditaelo le tše dingwe and then o tla kgona go apoga ngwanešo wa boela mmerekong wa kgona go patela dikoloto wa lokologa bophelong go tlo loka ngwanešo go tlo loka as long as o lile sello sa gago sa kwagala wa fitla mo pitšeng tše kgolo moki ga go ne ka mokgwa o ka se thušegeng ka gona batho ba e leng gore mathata a bona ga a fele ke batho ba ba sa kgoneng go goelela go nyaka thušo ka baka la gore o dutše
kgopolo ye nngwe le nngwe ye go tlelang gore te polaye gore te tire eng o bona e le yona ya maleba ya ntlela cause le ka re tutšileleng kore ke bone gore ntho e serious ka re ke feta ke maketa ba mpitša ko companyng ye nngwe ba re sesunya ka mmereko ra wa bona ba ka re ba reng gore fe cv ya gago ka ba fa cv ele ke le before ko namela train ko station ka ba lata gape ka rata since ke emetse call ba rao re bula company ngwe ko Silver 10 and then re tlo go founela until today o ka se bereke a ke re go ka bereka o tlo patela ntwe la ga inya go fetse dikoloto ke sa bophelo ka moka ke sa bophelo ka moka ene as long as o kolota batho go ra gore o ba le manaba a mantši because a go no re nka go rata o nkolota go ra gore ke tlo dula go tlaisha mehle le mehle ke go founela ke tla ga geno ke nyaka tšhelete ye e leng gore ke a tseba gore ga o kgone go e patala because ga o bereke jale ga go ne molato magagesho kgaitšedi yaka re a leboga gore le beteng pelo le tšeeng pride le beeleng ka thoko le seke la minda ka dipolelo tša batho tše e leng gore di tla ba gona from tomorrow ba tlogeleng ba bolele ene batho ba ba bolelang ke batho ba ba sa tsebeng gore na bona mathata a bona ba tlo utswa jwang ka gare ga ona so ge le kgonne go tla keno re a leboga a ba bolele go tlo tla ntongwe ye e leng gore e tlo khutšiša gore ba bolele ka lena ba bolela ka tšedung ka baka la re mmereko wa bona ke go bolela ke a leboga magašo a ke tsebe prof nna ke kgotsofetse ke lokile a ke bie so sesi wa bona go sasa go thoma ka 6 ya frugo ko ria ditaelo tša go phetha tša batho ba ba tshwenyang ke thokolosi ge o tshwenya ke thokolosi ke botša le ba baleng gae ba swanetše ba tle re lebelele thokolosi tše di tswa kae tokolosi di a fapana a di swane so wena go sasa o tla kua gae re ke le tshware molomo ka rone ntse le re batho ba e leng gore re tlo tla ka gae ka gore ba re le ngwana tshentse a tla a gorele ka po 5 year late tša ngwana a di na bothata ke nyaka tša gago wena go sasa frugo ga tsebileng ke go ne nako bo santse mara o ka fihla moseka bo ma 8 wena fihla frugo before o ya ka ditaelong o bone nna ska no dumela le thosane le ra re sepele ska dumela o mong motho a re tsamaye re kae e tla o tlo bone nna re ye go lebelela gore na bothata bo botswa kae unkwishisitša ke koko ashe papa ka go tseba gore na mathata a lena le leng mo go ona ke eng ene le ngwana a gone a mang a e leng gore a ka be a mo apere ka lebaka la gore seemo mo a sebe sa loka jalo ka kgopelo kgolo lena ke a le kgopela re go sasa ka 80 le bele le kua gae ke bona gore nna ke le thuša jwang gona mongwana ka kora ke tsoke tla thoma ka re mo le mongwana ka rena le sente ya go namela ka re sente ena be re itshwere ke re kgokeritšeng ka weekendanyana le ka janda a tliše ngwana ko gae a rena le sente ya go namela ngwana ka rena le sente e ntsho hloka pelaelo ge le tlile mo lenanegong koko re tla ria polane ye e leng gore e tla re thuša gore ba lelate forogo tanki papa re leboga gore o tepoletše koko ngwana re tla ria gore re go late o tle ka gae go go fe bakgekolo ba bagolo ba ba thwasang ka mola gae mmele wa ga go hloka go otlolola o hloka go thobiwa ke gore le matsogo a ka ngwana ka a sheika ona nte le monate monna no o nyaka kalafi mmelo papa ene ga o tle diatleng tše e leng gore o tlo kgona go kry-a dikalafi and then o kgone go ba kaone tanki papa ya ke a leboga lena le o re emela mola tše dintšhi re tlo di bolela re boneng gore re bereka jwang ke lebogile kudu bana ba ka Dr. Moremi ke lebogile le ntate ka kapa bana ba ka o ka re modimo a ka lokoletsa matlhatsi le matlhogo le bophelo mo lefaseng le kgone go thuša bana ba modimo bana ba ka ke a leboga go tlo ba jwalo koko thank you
Alright, mo telecho mutse community radio gona fa le go 96.3 FM metsotso ke mine fela go ikela go area le somete area le boga ba le barna ba mathomo ba tswele ditaba tša bona di tloga di kwagetse ga botse ebile di kwesha bohloko e le ruri e fela tloutša ba roka jwele ka mehla o tla rola maikarabelo a go netefatša gore kgaetšedi a rena wa lokologa ka gare ga toronko ye e lego a lego ka gare ga yona le koko o tla thušiwa fale le fale jwale motheletši a gopole gore beke ya go feta ka labone re bile le balli ba bangwe ba go tswa ka kua moganyaka ba ditšhelete tša dirafo ba go se kwane ka gae mo e leng gore rile ra be ra involva ba lapa la mmamogolo wa bona la ka mo moteti slovo ga talane gomme re ile ra bona go le bohlokwa kudu-kudu gore ba boe gape ka la bobedi ka nnete ya mmankgonthe di a kgokgo ba ile ba gona ka la bobedi e šita lelapa alla ka mo slovo ka fa jwale re le ge re lebeletše ditaba tša bona magagešo ra kwiša gabotse gore lelapa le le hloka go berekelwa e fela Professor Moremi a tšea mmereko ka moka ga ona a o bea diatleng tša Dr. Talane o e leng gore ke abuti ya bona ke ngwana mmamogolo wa bona lebaka la gore a dire jwalo ebile lebaka la gore Dr. Talane go ne le mo e leng gore o be a šetše a gatagatile gona le bona jwale ra re ke ngaka ga re mmela ele ebile re tloga re dumela kudu gore o tla ba thuša jwale le kgono le ngaka Talane le crew ya tloutša baroka ba ile ba etela gona ka fane lefaseng la ka moganyaka mo ba ile go ba fitla ka kua ba epolola tša go epolola mo jarateng ba swara motse ba thuša bana ba le ba hlapiša ba tshwara ka ditaelo ba dira lotše ka moka ga tšona ba be ba bea fase ba kgothatsa kapa go ba eletša le go ba lemoša bohlokwa ba family batho ge le bana ba mpa gore na ba swanetše ba swarane jwa jwale mo mogaleng magagešo re na le kgaetšedi ya ka mo ke o mongwe wa lapala ka kua moganyaka yena o tlo no tamiša ke moka ga fetša go tamiša a tsebiša gore na ke yena mang ke moka a re fa maikutlo a bona jwale ka lapa le leng gore le feleditše le hwetša thušo ebile ba bontšha ba kgotsofetše ba thabile kgaetšedi ya ka ke ya go amogela lenane gone la pitšeng tša kgolo go motse community radio nna ke nna morwa motšha maubene ka kapa ya radio thobela hle ke le tamiša ka mo kgašong ka moka ntate ka kapa le ntate Moremi ke le tamiša wa bolela mo ke ena Beauty Magutla o lo monnyane wa maloba le maloba beauty bula le Beauty a wara le boga ntate Moremi mmereko mo botse o lo berekile mabapi le rena go tloge mo go tloga ka Labone aowa re bona bokaone re ile ra fitlha aowa re ile ra dula fase seng sa rena aowa dilo di a laetša gore jwale di a change re ile ra kwana le gono aowa ba ile batla yena a butileng Talane le ba ntate Moremi aowa ba tlile ka gae ba re thušitše re lokologile aowa ba epolotše ba di epolotšeng re bone aowa re ra leboga tše di botse tše le re diretše go tšona re aowa le tšwele pele le thuša le ba bangwe re se ra leboga Modimo a lokeletše ka mehla le ka matšatši le tšwele pele le thuša batho rena re a leboga re thabile ebile aowa re bona go ka re di tla fokotšega aowa ka maikutlo a rena re kwa bose re thabile ke a leboga ke neng tšatši le e leng gore mohlomongwe le kwane ka lona le le bana ba motho go bontšha re le boelane le tla kopana ka mo gae ke mokalano apea bogobela jaaka moka jwale ka bana ba motho o tloge maloba aowa rile ge re tloga mo radiong re ile ra fitlha ka gae aowa bogo le bosetse o be re di lebetse ebile wa re aowa a re go tlogeleng tše tša go lwa ye ka ge re tswa radiong re be ba gankwane le gone bentse re thabile go le monate ba ile go tloga aowa re rekile kgogo ntate ka kapa rekile kgogo le 2 liter bogo le go soka ra se rena bane aowa lena o le bogobe wa re apile bogobe ntate ka kapa re dile bogobe ka kgogo ra feteletša ka kgoletereng ke bolo go bose
jwale boteng ba pelo tša lena bana ba gešo le a leboga re a leboga oya ke leboga ena ntate Moremi le batho ba gagwe ke re ra leboga tate Moremi tshwaro ya lena ye botse aowa go leboga rena re lebogile kudu ke nna ke leboga ge le thušegile a kere awa re a leboga ya le re beele separele thaka mo re etla re a leboga kgaetšedi yaka right mo theletšo motse community radio ke ba bangwe ba batheletši ba ile go gore ba hwetša thušo kapa go ba hweditše thušo lane go lapitšentše kgolo leo le tlago ka karolwana ya tharolo ya mathata go tšwa ka kua ofising ya Professor Moremi re na le balli ba bobedi ka fa ba ileng gore le bona ba tlile ke bona boabuti ba babedi ke bona koko mo ileng gore le bona ke ba bangwe ba bao ba re go re a tlaišega re tlo re kwa gore le rena go lapitšentše kgolo aowa ka nnete le tloga le tšea karolo maphelong a batho ba thušega jwale le rena re lile ra kwagala Professor Moremi kwa ba amogela semmušo mongaka ke moka ba titsebiše ba re fegolele seborala a ke leboge sebaka a ke le leboge mmagagešo ge le kgonne go ka fihla ke leboge nako ye e leng gore le itšeri ya lekgono le a bona gore le tle le fihle mo re le go gona mmagagešo ke a le dumediša ebile re a le amogela rena re hloka go thuša lena re tlo kwa go lena gore sello se segolo ke eng koko le ka thoma la dumediša la bolela re koko o dumediša le mang a etswa kae gae and then re tle re kgone go tswela pele re le thuše thobela ka kgatlhong thobela ka moka Moremi le ka kapa ka moka ke a leboga ke sa kgole gore tšatši le lengwe ka mogo ke tlhakang nka tla ka fitlha go se ne wa ntirela ke ya ka mo moagišaneng ke re a ntirele le ena a palelwa bana ba ka ba se gona dio mote jale ke ile ka kry-a wa tswa motho fela ngwannyana ke no ba ko mo tlwaetse a ntirela ke a leboga ke fitlhile ka mo bana besong ke re ge ke bolele nnete le ke kgone go thušega lelapa laka ebile nnete koko ke yona e tlogago e dia dilo gore di be bonolo kudu ke yona e tlo o dirago gore le kgoneng go hwetša thušo ka pela le lokologeng abuti ka mowe ke mang kae ke a leboga sa mathomo ke rata o leboga thata le nna ke kry-ile monyetla wa go fitlha nna ka lebitseo ke nna o ile wa ga Masoga okay abuti mo tlollele le kopelwana leo le ka mo go yena ka ma awa e lokile ke rata go dumediša ka mo sa lemoyeng se sa Motse FM wa bolelang ke Andres ke setlogolo sa ga Masoga batho re a leboga magagešo ditaba di tla le koko kapa di tla le abuti ka moo di tla le koko koko ba lefile tsebe ba theletše kua gae ke moka le ka napela a fegolola seborala yawa ke a leboga nna ke a tshwenyega ka gare ga lapa nna ke mosadi o monnyane go ne mosadi o mogolo ke mosadi o monnyane ke le mo Almastrifi ke nna Ramatsobane Masoga ke mo Almastrifi ke tlile le mogalabe mo Almastrifi le bana o ke le yena ke ngwana ka mafello a reng ke wile o la mmage kwa mathomo o ena o Andresi ke a leboga ke a hlopega ka gae go sepela selo ga ke dule ke sere ke le mo ke leng ga a ka ja ke sere ke tlala tšhelete ya sepela wa tseba ke gare ya sepela ke a gola ke tseba gore ke diang ka yona e no sepela ke sa tse gore sepelang go sepela selo ka kua ka ba ka bitša bana ba ena e leng wele ka tla ka re phofolo e sepelang ka mo mara phofolo ke kgale le gona ge mogala ba sa phela mogala di o ba bitše re bona phofolo e le thokolosi e sepela le mogala bo o itlogetše ka kua gae
mokgalabe ba ditse a ba hlokofala a re ga hlokofala mokgalabe ke mosadi a bobedi ba mpitsa ba re mokgalabe o hlokofetse e re ga ya mmotsareng o bo o mmone ke ile ga ke ya banthaka ba re ko wena o bolaile mokgalabe se kwa ba tla mo le lekotswana o boele morago ke boetse morago beke ile ge fela a be ke romela bana ba baka ba o mmoloka ba tlo mmoloka nna ke tswa ka morago mola ba sebetse ka ya go ena ka mmotsa gore o se kwa makala nna ba nthakile ke dutse ka kua motseng ke dula ka botlhoko le bana nna bana ba ka ba bereka matogo ga ke tse gore ke tla thuša keng phofolo e leng ka kua ka gomme tšatši le lengwe la matšatši ke ile a sa phela ena masoga ka bontshwa mmage nna ke mosadi wa bobedi mara kore mo go mmage ke bana ba babedi ke di bogadibo nna ka bontšha mmage a se apara a se apola bohlologadi ka mmotšhe ka motshwane ka re a mmago a o apotse bohlologadi na a re Francina ge mma a roula ge ke le kampeng tša mma a ke tsebe selo a ba mpotsa a be ke botšiša ditswalle aowa ba bolela ba re aowa wa reša ngwana makgopa ga a pola mokgekolo re ilo tšeka a be le gore mokgalabe sale a hlokofala ba mošia makgoeng kua ka mo dipolaseng tša borotwane a be ba tloaga mo Losvente re bona masogo a ba kopana le nna a be e le gore napile ra tswa jwale re tlo dula mo Senotlelo go tloga loding ra ya Senotlelo go tloga Senotlelo ke ge re tla mo Almantrifi ke ge re tshwenya ke yona tshokolosi ewe ena mokgalabe o hlokofetse re le gona mo Almantrifi o fitlhela le kgono bana bisong ga ke robale ke no dula ke le so ntlo ga e fele ke robala thupurupung e nngwe e šoro ga ke ne tšhelete ke a gola tšhelete ga e gona bana ba tšhabile ba ntlogetse ke tšhetse le bana ngwana ka wa mafelelo wa ngwanyana o sepetša ke tsore o kae o ile a bajwa ngwano a bajwa ka mongata a fola a re bola a fodile a ria mahlo a se bone a re mahlo go ba a se bone ka ya go motho a mo alafa a re go mo alafa a fola go ba fola a tšhaba ka se tsebe mo a leng gona ka tla mo ga moremi le ngwano ena wa mosimanyana ka tla mo ga moremi ka re ke tlo hlola ngwana sale a tšhaba a sepela ile ge ba mo lebelela mo ditaoleng ba re tšatši le lengwe ngwana o tloela ruri ke badimo ina la gage moreletše ka makare ke moreletše ka mmatswala ka be e le ngaka a re ke badimo tšatši lengwe bo tlo tsamaya se ka a boa ka boa ka tla ka se be le tšhelete gore ke boele morago gore ke nyake ngwano la ka no dula ra nyakanyaka le ngwano ra nyakanyaka ngwano la boa a re ga a boa a kry-a molekane a motšhetša magadi ngwano la re mo la le bogadi a tšhaba a se ke ra tseba go mo a leng gona ngwano a tletla mo nyaka a se ka mo kry a tla le bana a tšhaba a mo kry a tšhaba a re go mona a tšhaba ba tšea bana ba le ba tla le bona ke ba bararo a be le gore o tšhabile bana ba ba tliša gae ba le ba bogadi ba tla ba nkgopela bana ba baraua nna e le bana ba ka re a ba tšea ka tšea bana ba le ka ba fa bona bana ba le ba dutse bogadi a be le gore jwale ke a thoma gape o atla o a boa ga a boa gore ke nyaka bana ba ka gape ko go swariša re ile kua bogadi wa gage e re fitlha tšea bana ba le a tla le bona mo o ntahlile ka bona o sepetse gape o tšhabile
ga ke tso re nka monyakela kae nna ne ke tsofetse batlho a sa bona ga botse ke a bajwa jale ke tshwenya le ke ntwe e leng ka mogae ka mo le yona sa le e noria ka ba ka ra ngwana wa ka ka re mara wa ikwana a ra wa ke a ikwa mmane ke tla ria jwa phofolo e leng ka mogaka ga ke tsoga furugo ke kira nke ke phofolo tša tlengwe ke kira bosepa mo mojako ke sa tswe gore ke tšee molora ke tšhele ke bolle a ke tse gore ke badimo o re ke eng a ke tsebe no e ka sebe badimo koko badimo ba ka se shima tswantle pele ga mejako koko wa tseba ge ke go thieleditše mo ke kwele dintlha tše dintšhi kudu ke kwele gore o rakilwe ka lehu la mogala wa gago o rakile ke mang ke rakile ke bona ke rakile ke bana ba mogaditsong a ka raka ke ena o ile ga ntšha tlhogo a re mo tlogeleng ka gore ba ile ge ba ntšea ba re e re mogalabe ga ya mošare e be o mmone ba tla ka benana ba tla ba nthwala ke ino re ge ke fologa mola ba re o ne le kotswana la masepa se ka ba tla mo ke ena a bolaileng papa a be ke boa ke boela morago e be mogalabe ba tla mo gare ga beke bona ba boa ba gare ga beke ba re mogalabe o šeile melaetša o re ke re go boa mošareng ke ye ga ngwana makgopa ga ke fitlha ga ngwana makgopa le ntukodišeng ka kua ntlong o ntlogetse ke le ka thina oso maragile motseo a se a o dulela le ntukodišeng le tle le ntišeng mo mosading o mogolo le tle le mpolokeng a senke ba ria ke ba letetse freitaga a senke ba etla mara bana ba ile ba ya ba moloka ka re lena tsamayang le mmoloka le boe mosadi o mogolo o be a go tseba koko be re dula ka moka bile o boloditše bana ba baka mara go no pala ge go e tla lego o nyetse ke ena re nyetse ke ena nna be re dula ka moka Los Ventere nna be ke dula ka moka re dula ka moka Los Ventere a be Los Ventere ga e thubega ra bua bona ba ile ge ba etla mo Falbank nna ka ya senotlelo ka waga alright ka tloga senotlelo ka tlamo be re ratana be re le monwana le lenala mara go no pala ge mogalabe a tlhokofala mara ge ke re ke lebeletše a se ena ke difamily mogalabo ka nako a bajwa o be a go ka ke mang ba re mooka a senke ena a bajwa gore a ba roba le re mooke a ba bajwa a bula ke maoto go sepela selo mo maotong mara a eya beke a e fetša gaka beke a e fetša gaka fele re etelana beke a e fetša gaka o ile tšatšile a pharamang ke ne le bana ba a leng ka mogaka a re ngwana makgopa o nyaka papa mo aleng papa o mo moruleng ka re belem o ka re papa o aparetše mmago nna ko monyaka ka ke sene le tšhelete le eteng a be le gore ka moswane bjale ke a ba rie ke re mokgalabe gape o paletše ka mo ke ge ba etla ba tlo mo tšea ba re aowa mma nna ka moswane re tle re go tšea ena a sa pele go fetile matšatši a mabedi a tlhokofala ke ge ba etla ba benana ba re mogalabe o re laeletše ore re tle re go tšee mogalabe o re ke ra mogaditšong gore re tle re go tšee o tlo bone mogalabe ga ya mošara ke ge ke ya e fitlha ba nthaka ke boa ke nyaka go kwešiša mo koko ke kwele gore tokološie mogalabo o e tlogela e le ka mo gae tokološie mogalabo o e tlogela e le ka mo gae re ile ra ya mo mothong a re mmotša a botšane le nna re mogalabe go ne le tokološi ka ku tokološie e ka kua ga gago ke yona e le tšeelang ditšhelete a be le gore mogalabe ra ya mothong ga fitlha a epolola mola re o epolola makhuranyana a mangwe a rawa ke epolotše ke yona a ba wes ke ge mogalabe bjale bolwetse bogola bjale ka nako eo bjale gona bjale a re e bone nne mara ra tshwenyega le bana ba ga botse wena e go ria eng tokološi e koko e go tlaiša jwang tokološi e ntlaiša ka tšhelete yona a e roba le le nna aowa e ntlaiša ka tšhelete e nthakela bana ba ka a ba nyako o dula le nna a ba nyako o mpona le ka ditlho
ke bona o ka ra butunya ka go bolela ne ke rata go tlaletsa mantswe a gae re thome mo tabeng ela ya gore papa pele a tla hlokofala go ile go iragala gore go bolediwe taba tsa gore ba yo tsia tatemogolo ke ne ke sa lo monnyane ka nako tseo maybe ke ne ke na le 15 years mara ka ke ne ke le motho e le goreng ke be ke le close le ena ke ne ke gona go bona ntho nngwe le nngwe iragala ke ile before ntho e tla iragala ke la tsogela ke badimo before a tlo hlokofala ene le motho e leng gore na lwala mara tsamaya ko ranga a ngwa ya maoto a hlobega mara ne se motho e leng gore a ka ba dutse fase o e le gore o hloka go kukiwa mara ke ile a re ha lwala a tshwara ke badimo le ena mma ka nnetsa e tlalletsa ba mmethela moropa a bolela tseo a di bolelang so ntho a tsona leo a sanka iragala gobane rena re sa le ba bannyane le koko ka mo a bereki a re kgone gore ka kry-a access or maybe he re a tswa re ro nyakisisa gore ka kry-a tshedimoso ka ho ya ka ba re ke badimo ho ya ka mo ba re ke thokološi ka mo jarateng mara se ke se tsebang gore ke ile go atla motho a tlo a epolola ko hae kwa ile ra epolola go na le mo e leng gore o kry-ile ditšhelete di bofilwe ka dipampiri di tšhatšitswe ditlhare mo e leng gore o kry-ile maboya o kry-a maupi a bofilwe kore dilo tsa go tshwana le tsona tseo so o na lo tse eno re di a iragala gantši nna a nke ke ba mo hae mara go botlhoko gore go tsena ka molape o kry le go gopola go tsena ka mo go ya gae o kry o betha ke letswalo o kry bošego o robetse o swara ke sa gateledi o sa tsebe gore go diragala kore le go le mo gae a o išile gore o ka tle wa re o dula ka mo jarateng gore etswa o dula somewhere o tla boa wa tle wa bona mosega so go boima thata ka mo hae go bolela nnete so mama ga go wa letseba le bitla la papa go lena la papa wa letseba a le gole le rena lona o ile ka morago ga poloko ke ile ka morago ga poloko ka ya go yena ka o mmotsa ka khunama go yena ka ene santene ka ona tšatši leo e ba sepela e ba buša ba ka koloi nna ka ya o iya le mankoko ke ya le bona ba o le lena ba le ganeditše letla bona ba ganetša ba ganeditše ba re rakile le ba no ka tsatsi le ne re tshwantse re ye ro mohloboga ba re kubile ka moka le bana ba gae ene of which re ra lebelela ntatola hana bana le papa ke sa foši ke rena a wa mo kereile ka bana ba bedi ba bannyane so ke rena bana ba re kubile ka letsatsi la poloko re ile ba le ka mabitleng ra ya ra yo boloka fela and then re tloga mabitleng a ra ya ko go bona ra yo hlapa matsogo ka re ne re sa tsebe gore go ka iragalang se sengwe ra boela ka hae so ra hlapa matsogo gating ever since from there re no ba kwa hae kwa a le kwane a le boledišane wa bile ba fedile batho ba wa nkere ba re ba beile letswa ba beetsele ba fedile batho ba o toga ka moka ba fedile le yena o a beeleng letswa e le mogadibo nna ke ne mogadibo mmatswala ka bane bašimane ba bedi fela ge ke re mogadibo ke ra ba mmane a monni wa ka ba fedile a go se ya go motho be go tlile jwang gore ba beeletswa ba belela nna o be ba nyaka wena ya ba nyaka nna jwale wena letswa lela la go hloka ba tsa mathutu le go jwale ba sa tlhokofala moroka abuti ba ile ke setlogolo ne abuti wa lwala ne wa gape wa ba jwa lwala le gona beanong ga bolela re maoto a no ofisa o ka re go retse mollo nke le ntukišetseng di-phone number tša mmago abuti mo lokišang di-phone number because ke duma gore re mmolediše and then re kgone go tseba gore go berekelwa kae ka baka la gore koko go ne le setlogolo sa gago wa buo wa ileng a tlhokofala o tegamile molato beeleng a wa re no re se gona le mmaga se gona ngwana o le a tsena ka tinausong a lekelelane a ora no kry-a a dutse so a tegamile ka jeresi e dutse mo so
nna re no bona re bitsa ke maphodisa ba etle ba fitla mola ngwana o la o tegamile and then a senke go riwa selo ge le re selo le ra jwang koko go tlhapiswa go ria jwang ene enkare ke a bolela ntho e mmakatsang gantši o etela nna ena gantši ke na le gore o kry maybe ke robetse ke molora o kry ke lora ke nna le mama gae o kry a tsosa nna re a malome ke kgopela o tsose mama o mmotse gore a tle ka pela last ke mo ke lorile toroila kore ke toroile gore a ke tsebe gore ke explain bjang gobane kore ke lorile o kare ke mo lefaseng le la rena mara sefatlego sa ka se le ka lefatsheng le la go na le dintlo tsa majwae le ena a le ka mo ntlong ya majwae so ke sa utlwisise gore go diragalang gantši nako e ntši o etelana mo kgweding a ka ba go etela ga kae setse le matsatsinyana a sa nketele gona bjanong last a nketela o nketetse ke bona a na le mmage ba rekisa digurunte ba rekisa di-vege e re bolele le mmago mohu kgaitsedi ya ka re a go amogela lenane go lapitšentše kgolo nna ke nna morwa motšha maubane ka kapa radio ka mo ka motse ka mo ke ne le moremi ka fa re ne le motswadi mmago re na le kgaitsedi ya go re na le morwago ka fa re a go amogela dumele le gona re gona kgaitsedi ya ka kua gae koko o bolela gore go na le sebata koko o bolela gore ga a boloka mogalabe wa gagwe re na le morwago mo o e leng gore wa te phokolla re kwa ka morwedi ya go o e leng gore o te polaile kgaitsedi ya go mo o hlalosa gore ke motho a nang le go moetela ka nako ngwe o bona wena o ne le morwedi ya go wa tlhokofetseng le rekiša dikgurunte ka nako ngwe o ne le go tsoša malome a re tsoša mama o mmotse gore a tle jale ga re kuše rena go diagalang nke o no re tšea ka leitlho la kgopolo kgaitsedi ya ka o no re fa mathata a gago kapa o tla leletša go fokotša a ka lapeng la geno thobela already a tlhokofetse ka 2015 okay nna ke le mo magong ke bereka ka founela ke baagišane mabaka nna a se gona mo gae nae o ka re phaki then ka founela ke baagišane ba re ngwana o tegamile ge ke fitlha ka gae mago a ntokolla a nyakela koloi a ke fitlha ka gae ke kry-ile a tšere a sabaite ao wa ra dula mo re nela mma wa ka a fitlha ge a fitlha fela ba ne ba le mo semakeng ba tlhaloša gore go diregileng ya kwagala le ya kwagala tswelampe ba tlhaloša gore go diregile eng then aowa saka nna le le weekend mantaga ya tsamaya ka ya gona ko mošareng e ke fitlha fela ba ntlhalošetse ba di-forensic ba rawa re kry-ile ngwana a tegamile ka teste ya ngwana monyane then ngwana o ka mokgwa a re tlabileng ka ona maoto wa gage na a kgwathile mofase and ne le ka mogare ga mokhukhu and then motho ga a tegama tshwanetse a tshetshenye a dire mara ene na a le sekono ka mokgwa ba ntlhalosetsa be a le sekono a semotse motho le gore a kerege moya o itswa ba re wa itsenya so bona ba re ba maketse ngwana a le sekono ge o ya go mmona ko mmušareng o be a bonagala mo molaleng gore go ne le ntwe e beng e mo setlhile molala e bona ba maketse ka gore ntšhela ke veste and veste ga ya surrounda molala e yakile molala ka mokgo bona ba bolela ba re ne e yakile molala ka morago ga gore morwedi ya go a hlokofale go ne le mo mohlomongwe o ileng wa ya gona wa nyaka go tseba gore go ka be go diregileng ka ena ya ile ka botsa motswadi wa ka kare
ke go le so a re mmawa ka sekanya go khuša gore nna ka tswa ke lewane ke mokgopedi mapele e sware gona moo koko šo go theeleditše o kgopetse koko gore le tswe le ye go nyaka tša lehu la ngwana before a bolokwa and then koko a se kwešišane le taba ya gore le tswe and then wa tswa o nnoši wa ekwa prof ke theeleditše tšwela pele kgaetšedi yaka ge ke tswa ke nnoši ka ya mothong a mpotsa gore why ebile o rile ya gana ra boloka ngwana but nna ka tswa ka morago ga poloko ga re tsopela gore why le sa tla before le boloka ngwana e be le gore ke motlhalosa ka mokgwa go direrileng a re mo go nna ngwana o ka mogare go ne le bazalwane masione le mapostola ka ntlhalosa bolaile ke mang ka ntlhalosa ka mogare ga polao ya ngwana o ne le masione o ne le bazalwane le se la bolela dikereke ka maina e no reng go na le badumedi ka mogare okay ona a ntlhalosetsa gore go na le different ya dikereke ka mogare ka morago mma wa ka a tla a re a ka nyatla o tsamaya le ena a tsamaya le ena ba ya ra o nyakisisa jwale ka moraga gore le hwetšetše le dikgweditšeng batho ba ba beng ba le thuša kapa ba le botša gore morwedi a lena go diregileng ka ena ba ile ba boa ba tle ba le thuša ka mohlomong ka go morobatša kapa ka go le hlapiša sefifi kapa ka go dira se sengwe ga senke go a diagala selo wa mmona morwedi ya go wena nna ke ile ka molora ga one a dira eng a reng a etla mo go nna a re mo go nna ke ne le bana ba ka mogaka a etla mo go nna a re ke tlile mo go mmama ke mo tlišeditše tšhelete e rile ge ke gadima fela a tšhaba ra mo kitimiša re nyako bona gore o ya kae e re tsama fela a tsama ka tsela e ya go ya difapeng a nkere a re kgole le dirapare a tsamaya ka tsela ya go ya difapeng a re tinelela gona morago o ile ke go tlišeditše tšhelete ke tlišeditše mama tšhelete a bolela lomo o a bolela lomo and then tšhelete e wa fetša ola a fetša a iamogela goba iamogela ko wena ola ge a mpotsa ngwana o mongwe a mpotsa re mama o re tebore go tlišeditše tšhelete ka gadima nna o go gadima tšhaba then la bobedi o bone ke ngwana mo a re mo e bona a re a tla ka ba gae a le ntlhokomele a tswa tsamaya koko ka nako ko la ileng ba swantse ba bolele nnete kofi ko re ko la ba mathomo kgaitšedi yaka e re pele re tlo ya kwa go koko nke o re fe bolwetse ba morwago wo gore na bo thomile jwang and then o bona o ka re o ka kgopela ba ka mo thuša jwang bo prof ka mo bolwetse bo bangwana ka rona le bo matšhuye o na thoma ka go sesepala ke motho wa mmele a thoma ka go sesepala ka motšha gore a ndiresegane bothata keng a re mama nna go ne motho kgong botlhoko a sesefala mo e leng gore mare motho ka mogo ka re bothata keng a re gako a go ne motho kgong botlhoko ya re last year ka motšea ka mo isa mothong o mongwe na thoma go lomiwa ka mo dimpeng a re o tsamaya selo ka mo dimpeng and then ka motšea ka mo isa go mme o mongwe mme ola a re o jesitse and then wa mo fa ditaelo tsela di a kobatsantšhong until this year a tlo eletša a tshwarega go feta a re ntšhela ke kgona go e bona e tsamaya ka mo maleng mapele e ya bonala ka montle gore go ne ntlo nngwe shi ya tsamaya e bona ke yena ke okay ke kgona go bona e tsamaya o ka re ke e tsamaya ka mo maleng okay
a re o tshwenya le ke maoto ka motho gona mo ka mo isa gona mo ropong mo motho la a bolelele sena a re o jesitswe o tšheletse mo bjaneng so ge ntse ke re tlhakatlhaka le yena a ebile a feletse a ya sepetlele a gategile ba ba berekang le yena ba re mo nna ba re mara motho o ka re go ne le ngwanyana o montsha la dula le yena a ntshitse ba ntshebelana so mara ba ba boletse motho o na a berekela le yena o boletse mo pela gage mara yena a senke a responda na ngwana wa ka e be e le neng ka nako e ba go botsa gore o ile a dula le lekgarebetsoko le e leng gore le ntšhitše mpa e ka no ba yona e modiang ka tsela e mo ne ba mpotsa ka nako e ba go botsa ke beke tse di fetileng se gale a bo sepetlele okay ba no bolela gore o ka mara wa ile sa lebelelo ka o ka re o ile wa ba le ngwanyana mo a dula le yena a ntshitse oh yeah o ske wa tswa kgaitšedi yaka a ke tsebe moroka gone le tšeo ratang go roka mmutšha tsona motlho mongwe ya nka di maganya ke a leboga malome kaka mma gore na le kae re gona tabeng ya kuku le ya kwana le kuku a le kwane molato le nna nka go botsene ke sebaka ile re maloba a ntlhalosetsa ntho e leng ka moga ke yone e dirang gore re seke ra kwana okay kuku ba why o ilwa le mme mo mogaleng entane ge o ka bona ngwano nte nngwe le nngwe o iriela ka gaka kore le nna le ena a ka se go botse gore a se ke romana a se ke re reng go se kwane ga rena ko gore ga a tle ga gaka wa ikutšitša ke re mpapa ga a tle ka gaka and then o agile thele nna ke tlhokometse bana ba le gore jwa le ba ja ka gaka mara ke re ngwano aka a itire mo nngwe ke yona nte e leng ka kua ga e itirang before re ka tsentšha nto kuku a re kwentaba mma gore na why o sa ye ka lapeng la geno why le sa ye ka lapeng la gabo lena ka lapeng la gešo mane ke ka mo lapeng la gešo ke boloditše ntho ngwe le ngwe ne ke dira a ke bane re ke ba bolotse ka gae ba mafelelo mo ileng ba rara ka ba rara ka se tlhole ke after o ngwana wa o ke moditšeng wa mošimane okay kuku mmeshu o hlokofaletše ke ngwana go kgopela gore le tswe lena la gana why a se ke re gana re ile tšatši leo wena nna o ile a re e re tswe before bile ke lebetse gore ke ne mara ke le ka morera ka re re tlaya ko go rarega kere ra tla raya mo gongwe kua senotlelo ba rara ka ya le ena ba rara ba re ngwano a robala koko a ke re legola ngwana ke la semaka ebile le lena le boletse gore ga la le kwešiša gabotse a ra le kwešiša jwale potšišo ke gore nkane go thwe before ngwana o a bolokwa nke le tsweng le eng go tseba gore ngwana o go diregileng ka yena ko gore moe a se kore a kwa ke re a ke kwešiša a ke gopole gore ke ile ka gana ka gore go ile gwa re ga ka ntšha ka moka ga rena mara ke gopole gore ke ile ka gana ngwana wa kao te ke di botse nnete a ra omana a ra reng a senke kore a ke gopole gore mo gongwe ke ile ka gana go ya mara ke ile ka re ka morago ra ya nna le ena ba re aowa gape ngwano wa tegabileng ga a robala ene go ra gore lena koko go ya ka mokgwa e leng gore ga se a ke nyake gore a la gana nne a ke re a letswe and then lena le motho o mogolo o e leng gore ke nagana gore ke lena be le swetseng ke be le eleditše ngwano la gore ge go le ka tsela ye re swantse re tswe re ye go nyaka go tseba gore na go diregileng ka legola ngwaneng then ge e ka ba o tlhoka go robadišwa re mo robadiše jwale wena jwale ka motho o mogolo a se wa ya and then ka morago mola ngwana a bolokilwe ya ba gona gore a reye
a se ke a kwa ke re go gane jale ke ra ke kgole gore ke ile ka gana gore ke ye ka mokgwa be ke ile ka gona ka mokgwa bana ba ka moka ba le bona le ena wa ka go botsa ba go le ka lapeng la ka le gone jale ba sale ka lapeng la ka ba gore a ke kgole gore ke ile ka gana watsho a ke go ke ra ke kgone gore ke ile o ile a mpotsa ka gane ka re be re ga kanegile ka moka a ke gole ka kapa gore ke bolela nnete a ke gole ke a bona gore ke lebetse a ke tsebe mara ke kgole nka ka gana ka mogo be re swabile ka gona a ke kgole gore nka gana ge re tswa re ya motsong motse prof okay koko ka lehu go ne mo le ileng laya ka lehu a kwa ke re ka lehu go ba ngwana wa tegamara re moloka a senke re ya felo alright and then le dirileng ka kamera ye ngwana a tegametseng ka go yona o tegametse ka gagage ka thinauso mara ngwana o boloketse ka gaga ankere a go abe go ka kwa gagage and then go lata moya wa ngwana o la ka kwa thinausong lo berekile ba ai a se ke ro lata moremi ke bolela nnete ke bolela nnete o ra gore veste e ka bola ngwana so a rile so veste sekipa se swana le a tetsetse bophelo goba a ke no re moguo mongwe le o mongwe ga a hlokofala go ya ka tsebo ya ka le ka mogo ke hlonke bona ka gona ge re hlagetse ke mahu mohu o a laelwa ga e tswa ka ga ya mmushareng le molaeletse and then ka mola ka moreng ya tepola wa ga ya mmushareng ke ge re se gona ngwana ba mo tsere nnalo re sego and then maphodisa mo tsere family le bo laeletse ke a usi maphodisa re ka tsie ngwana ka mo a se le family ke ge ba o tsia usi aka snotlelo ba molaeletse a usi a re ke molaeletse wena o le kae koko nna be ke ile phake o a le ntho re gatlhana mo gate-ing la le ena ke tlisa ke mmotoro le ena tlisa ke mmotoro ke ile ke le phake ba mfounela ba re nte bo te gamile ke nyakile mmotoro le bosigo ka 12 o'clock ba ntitse ka 12 ka gae le ena ba tsena e tswa teropong be ke ile modirong o te gamile le weekend so motho wa family o dumeletse gore batho ba forensic ba tšee ngwana lena le segona bona nna re kry-ile ba motsere ba re ba ile ge ba fitlha ba re ba kae ba mphounela ka re ke phake okay a re ke teropong ba re go ne le ge go ka ba le family ba e rausi yaka ya tlamo re tlo gokolola ngwana ke kry-ile a segona wa tsa ke nyako botsiša goreng ge ngwana a fetša go tekgama o bone ke mampele o bone ke bana ba o bone ke wena nna be ke sego o bone ke ngwana o ile a re ga tekgama ena o andres o wa leng ka mo be ke rometse tšhelete le ntšhele and then ena mogo a ne le bana ba bannyane a rela bana ba a re tsamayang a mohu ga a laelelwa gore a re mohu ga a laelelwa mohu ya go tepolaya malome ka kapa o tlo ba tshwenya because motho wa go tepolaya o tepa baloi ya itebeletše yena go tepolaya go safe last ke ile ka bolela ntongwe ka re go ka re ge ba fetša go boloka ka mokibelo ba sontaga rena setšhaba moruti a tšea moga o ile ka fase ga mobu o khupeditšwe wa lemoga re nto o irileng ke phoso o tlo riang kgose ge motho a tepolaya moya wa gage o thoma go seselela moya wala o sesellang baloi ke moya o ba nyakana le ona ene family ka nako e riang ya thulana ba ba santseng ba rie dilo tše di right tša go laela ba palla ko go laela ngwana then re tlo no ba le ditokološi tša go gana go fela memoya ya batho ye e leng gore e thoma go seselela e thoma go tšeiwa e berekišwa ka tsela ye batho ba nyakang ka yone so e ya ngwana mama e santse re e thoma fase re tšee moya ngwana o la re o bee gabotse wa tseba taba ya batho ba ke e kgolo and is serious ba theeletše kapa balli ba rena moki ba gopole gore go ne le batho ba ba tsebang ba ileng gore ge bona ba bolela moki ba theeleditše batho bao ba tsebang ga botse e mpotša gore a ke tsebe mara re tla e boledišana mara e mpotša gore o ka re ba swanetše ba boe ka labobedi batho ba lebaka ke gore go ne le
le melaetša šimo go nna e ya tsena ka mo ke kgopela go no e bala ka mokgwa e ngwadileng ba re malome ka kapa botšišang koko gore Joanna ke ngwana wa gagwe na yena o ngwanyana o a reng o a tšhabatšhaba na ke ngwana wa gage o re kwa mokhalabe na ba re botšiše yena le Wile o kore e Wile le mohlomong le yena ngwanowe ba re mokgekolo ga a bolele nnete o tseba bothata ke motho o ngwadile o re koko ga a bolele nnete o tseba bothata ba tokološi eo yena ke moka ba re ge Joanna a le gona koko o wa moraka ebile o wa moroga ene Joanna o thwasitše Samuel a ba e mentiona taba gore Joanna o thwasitše kae mohlomong gore o kgone mo kirela tlhatlho ya badimo ge e ka ba ke yona e mo tšhabišang ka gae goba mohlomong o tšhabiša ke ka mokgwa e leng gore koko o mo swara ka gona o tšwela pele motho o re koko o hletla le metsi ye le ga gagwe ga a robale o tšhaba tšona dinoga tšeo le tokološi tšewe koko ga a bolele nnete. Alright, ke bone o emiša letsogo a bute. Ke rata go bolela molaetsa wa gore ba re yena motho a ngwadileng gore o rata gore re tsebe gore koko ke mmarenana. Molaetsa o nka hlalosa ga botse re ngwadile ke mang. O ngwadile ke yena Joanna. Serious gobane kile a mfounela a mputsisa gore abuti go na le ntato mongwe wa ngaka o mpuditse gore koko a se mmarena o ka re o bolela gore le ka no be le bana ba koko okay tšwela pele a re motho o mpuditse gore koko a se bana ba rena ene e kere ke a lebelela motho ke ileng ka molata go yena la mathomo a motsere ke moshimanyana wa reng o thwasitse la utlwisisa ke ile ka molata ke tlhake le toropong ebile yena na mfounetsa re no abuti go na le ntato mongwe mo a re o gopela gore o tlo o mmone o ukwe ditaba so ke ile ka re e kere ke ya kwa ke bolela le ntatola ke motho e leng gore o ka re o boletse le yena pele mara he kere ke a monyakisisa motho ka kry ile gore motho kwa ko bohadi ba hae yena motho ebile ke yena a dula le yena gaitsedi ya ka ba reng o thwasitse so ke ile le yena sebara saka kwa ba lwele thata ka lebaka la gore sebara saka o ne ke na le yena mothako ke yena na motseela yena gaitsedi ya ka a ke tse bore na mmerekisetsa ditlhare or na ire so yena gaitsedi ya ka o mputsisitse mara a sanka ebile ke tseela tlhaloganyo gobane ke ntho e leng gore ke a tseba gore a se yona o mpudisa re abuti wa tseba gore mmarena yena koko re reng ke mmarena a se mmarena ke kgalatlho ko fetse ka mmotsa ka ra e kgonagale and then ya gore mokgekolo mmago mo ke motho e leng gore le ka gae o no dula a tšhabile o no ba mo metseng mo wa itseba sa mathomo nka tle ka re selo se le seleng ka mo gae gantši se re tšhabisa bobotle okay rena ra tšhaba le nna he ke le mo a ke motho e leng gore ke dula gae le nna ke tlile ka o nyaka thuso mara he ke re ke a gae ke utlwa ke tšhaba ke ntho e ke bolelang ke re go kuisa bohloko gore o tsena ka lapa la heno o kry o betha ke letswalo bošego o kry o palela go gore bala lapa le sehlefetse motse ola o na le 23 years more than 23 years le rope gobane papa sa la hlokofala ka 2003 re sa le ba banya still le hona bano a re kgone thusa a re kgone kra thuso re tsena ka mo re tswa ka wa bona gore batho ba swantse ba boe le bela nako a rena gore re ke nyaka o bolela ngwano motho a diang ka mogo ke yena ke ile ka re ka morra ka re ke nyakwa go ka kapa ke ra yena ke nyakwa go moremi ntirele a se ntirele o tšhabile o ntšhabise ka ngwano monyano mokanyana wa 4 years botšia wa 4 years a ne khati a ne selo o tšhabile o ile banne jale o a tseba gore ka ena kwe ke ga moremi wo o mo founetse malobare o tso gore ga moremi ke yena a ngwala dilo tše ya le ka tšeko le ke mo founetse founu wa hae ya tsena mo mehleng ne sa tsene founu wa hae ka tšeko le founu wa hae ya tsena ka mo romela molaetsa ka re
ne ke kgopela gore no ka ba motho e leng gore o tshwanetse o be gona Yeah. gobane wa tseba gore wena ge re ra checka gantši o motho o le gore o ka re o na le badimo so o tshwanetse o be gona so a arabe dikholo tsa ka a o kwa responde message gore ngwana mo na ntlogetse ka bana fo ba baka so batswadi a ke tsebe gore na re tlo kgona na a ke tsebe prof go ya ka mogo o ikwišang ka gona e hloka go tswela pele goba e no hloka gore re be le kgokasenyana le bona ka morago and then ba fiwe thušo ka mogo o ikwang ka gona wa bona malome ka kapa e hloka go tswela pele re re thuša batho re se ka ba thuša godimo ga taba tše di seng di a felelela lapa lela le nne le bothata ene bana ba lapa lela batle ka mokana ga bona batle ba kry-e thušo ba feletše ka lebaka la gore go dula go ka se ba thuše go dula go ka se ke go a tsoga go ba thušitše and then go ne o mongwe wa latelelang ko o ganne go tla ke setagwa se sengwe se sešoro bošego nke ba roma ena o a goelela ke ena a bonang batho ba re aga mothuši ena o tsena ka lefetere o tsena ka lefetere o ganne ge re tla mo a re nna ke nyako ria lena o kgone o hlalosa re ke kgolo re ke robetse ke tswe o kere ke tso ke phaphama ke le mo gating ke tswa ka gate batswadi go lokile ne re kgopela gore le yeng go tepolela ne and then re tlo boa gape ka la bobedi abuti ke kgopela go butša wena putšwa mafelelo mo fe ntshwela ke nyaka go kwešiša gore ntho e leng ka moteng ga gago o e bona mo ditorong e sepela goba o no e kwa e move ka mo goba o lebeletše mo dimpeng wa bona le ge e move ka mo dimpeng ke a e bona ntse ke dutse fela ke dutse montshare ore maybe late gantši diraga too much bosigo and then o e bone le ge e tsamaya ke a e kwa ke a e feela le ntse e ya ka mo le kamo e kwagala jwale ka eng ka eng so nkare maybe noa cause always ke no phela ke tshwere ke tla ene ke kgone fetša gopolang gore go kotsi kudu gore prof a tle ka kua ga ya tla bereke lapa le la ba bang ba se gona a ke re a re tsebe gore ntho ewe e mo bathong go ne le gore e be ka mogae go ne le gore e be mo bathong and then ge ba berekile jarata e le mo mothong a le ko ntle ga a bua o bua le yona and then go ra re go tlo swana le gore a radia selo ko motee ke ba babedi ba ba sengwa ena ngwanyane o a sepetse re sa tso roka ya ngwala mongaloki ke ena a sepetse re sa tso roka re a leboga magagesho la bobedi re tlo tswela pele ke tshepa gore mohlomongwe go tla ba le se se tla diragalang se long se re sa emetse la bobedi but re tla laola ke gore na professor Moremi o di bona jwang o di ikwa jwang ga gone molato profo le ka no fa ba theletše di phone number tša ka kwetlong tša ba roka le gore go sasa go tlabe go diragalang ka re ke kwele o ka re le re go sasa tokološi hamba ya wa bona go sasa malome ka kapa ge ba ka tsogela frugu ke tlo tšhaiša ka 1 ke santše ke be ke tšhaišitše ka 1 ke ya go phetha tše dingwe tša mediro ya selegae ka ge le nna ke le monna wa mola nageng ya gabo rena santše ke fele ke thuša ba bangwe ba gabo rena ge ba fela ba ne mediro ba bangwe ge ba wetse ke mathata go sa sa ba gagešo tsogang frugu nke re lwantšhaneng le moya wa tokološi baswa ba bantšhi le ne kgatelelo ntšhi kudu ya monagano le ne mathata e tlang le bolelele rena re tseba gore re ka le thuša jwang batswadi ba bantšhi le ya tshwenyega ka lebaka la bana ka gare ga malapa mokibelo re tla be re bina ka letebejane ga makgetlaneng re go roša lebo le katla koša e tlo thoma frugu ngaka o tlo fihla ka bo 10-11 ka lebaka la gore ke tla be ke sa swere ke ya manga mabaka frugunyana ka mola magaeng ka sontaga re bina mo magana go bušwa ga sebotho mane ga bapela iya re bina ga bapela magana go bušwa ke phekolo ya meropa ya batho ba ga bapela ge o le wa bapela e patametše o tlo kwa gore medimo ya ga bapela e reng godimo ga lena magagesho ke rata go lemoša batho gore a re lateleng letlakala la rena la Facebook ba le sa le tsebeng ke DR Moremi le le follow hlokomelang batho ba di-scam se fe motho tšhelete o se wa founela officing ya rena wa boledišana le rena go nyaka difounu tša ga Moremi ke 071
398 1508 or o ka founela 079 170 9862 072 133 6761 ke dinomoro tša ga Moremi. Ke lebogile kudu go boledišana le lena magageshu ke tlilo le thuša mogala bo o tloga hloka thušo ya ka pela ka la bobedi ge re boa re tlilo mo thuša re tle re bone re ka bereka jwang ka ena mara mmage re kgopelo ra tšee letšatši ya tle mo re kgoneng go bolela taba ga bolena re ifetše koko re tlo go thuša ka lebaka la noga le tokološi e ke timang ka kua gae ke a leboga le re emele mola re atla gong jwang re a leboga motheletši wa motse community radio a gona fa le go 96.3 FM re a leboga motheletši re a leboga balli re a leboga professor Moremi re a leboga babogedi ka mola matlakaleng a dikgokaganyo tša leyago ke bolela ka Facebook ya Dr. Moremi ke bolela ka Facebook ya Kakapa Maubane gomme ge ile ga jwa le gona ke tšwile